Era wina mahitia ona gutuika na muthuri uri na mahiti. Ni o muthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3 cia utuku. Na waria me wathe metikitie no marute wira taria matare na wathe. Maitho timo kuhota, maguru timo kuhota, moko timo kuhota, meciria ni mo kuhota. Igihoya mundu othe ina disability kana wina mundu ina disability amurute naja onekane. Othe twaraniria nao moigaga wathe ti kwiremwo. Njetago Simon Kibe. Good, thank you muno gethina mbere na kwirorera Inoro TV mwiroreri haria hothe uri thini wa bururi ona nja bururi amukira ngeithi cia rucine. Twena njoroga wa githijine twarikia kumuramura magatheti magiru ne rucio ngai atukinyeria kwa inda riri reke tuingire thini wa weigithia na ngari ndeto cia weigithia thini wa studio uyu ni memerekia murihire twena atongoria kuma gwa kambuni yoekaine na wendia wa migunda kambuni iri na uigirereki etagwo Imarika Properties Limited marithine wa studio nigetha tuigwe indo njega kuria citigareire ndina Wanjiko wa Njoki odumwe na Kennedy Ndirango akuma gwa kambuni ya Imarika Properties Limited na muthuri gwitwo Ngaruya wa Imarika geitheka haria hothe uri muriega rucine Wanjiko na Ndirango. Turiega fiu. Karibuni sana kwa Inoro TV. Asante. O mundu ndagika mwemwe atwire kuma riria ari guku akoretwo atia na kwiragwo ladies first. Yes. Atokia na Wanjiko. Thank you muno. Mwiroreri wakwa handu hothe uri ni ndakugeithia na ngeithicia mwathani ni twacoka ringi ituraini riria Inoro kuma ira tweregaine njikaritie ona thayo ndikoretwo na kaundu na ninga kihoka mukire okuo wega mukire na thayo wa mwathani. Karibuni sana twaririe uhoro wigi kuigithia ngundu mweno uyu wa Kiambu, Nairobi, Naikuru oro hamwe na kuria mweno uria wa Matu. Karibu sana. Aya, wali utuke mutangathi. Netagua. Ndirango karate rucine. Gutiri na kauru na nie majitaga Ndirango wa Njuguna. Kuma Imarika Properties na nitukoretwo twina thayo muingi muno maria tumire guku na maundu magakorwo mathiete wega muno. Taria mwico twari guku ni kwaurite muno. No umuthi guka gwikwega muno mabara twakora me matheru twahota gukinya guku. Hendo kwaura gari andu ne maigagirira muno tondu maugaga the best time ya kuigithia ni riria kuraura getha nduganathi handu uge na haha ndiatigite aguana atia aguana ugu okay. Imarika hana atia kambuni Imarika Property Limited Imarika no irakura aigithia no marathi makiongagirika o hindi tuhotete gukorwo tuigirite kundu different muno na kiondo ke Imarika igakorwo gikithiete gikikaga kaundu getagwo kwadanduka thank you muno mundu gwitwo Ndirango. Wanjiko Imarika ekoretwo guko kwa indarigana atia uko turi kumak ni kuga miaka 5 tuko tukithi miaka 5 ni tuko tukigura na ni turona by the time turakinye miaka 5 tukagwita Kamau oro hamwe na arata itu na aria megithitie na ithimo ke haria thika nigetha tukirianire kanyama andu ni magicokagia ngatho ni ndu aria maikunyiteire kahinda kaugothe ndina muigithia mwiroreri urenda kugura no ni araigua akomaereria kona haca ke nyambe ndiga kugura mwaka uyu ke ngure mwaka uyu ungi oge mutarate iguru rigie kugura ugatene hindi ria ciringi eho hindi yo wena ciringi migirire ni amu hindi ingi ugakorwo weteire mwaka uyu ungi mundu ucio akwongererekete bei na haraihu muno okorwo kuguraga milioni 1 ndigukuheni no nginya wakwonge magana mangi 5 iguru koguo kamigura 1.5 million mugunda ndwenda kuigirwo mbeca Kamau wacinyita uguo kombia ni cia tiri citware tiri-ini tondu wacigo uguo moko-ini eke ngwire mugunda ucio bethe mwathi kugura ugakorwo magana uyu maita meri mauria mugunda ucio taru mwena takoguo ni ko Imarika Properties Limited na indo taruta tha ici ri twina migunda tukite ku launch muthenya wa muthi na tuki launch twina gikeno ni amu to ku launch tura launch product zero ni amu Imarika ni twikite ya gutwika identified kana tugagitambulika ni kambuni imwe nene muno iretwo Dependable Brands Africa tugatwika turaheo ngerenwa ni ndoko turi andu the most reliable company yani kambuni iria ya gwitikirika na iria ungikorwo gitengera hindi ciothe na ningi tugitwika we are the most affordable company mwaka uyu twaikenera mwathani thank you muno ni undu wa aigithia itu tondu tigani
tutigikiri haha. Congratulations. Asante sana. Tugoka ku launch mugunda we mwena uria wa Kabati Murang'a County ni turonire reke tutonye mwena ucio wa Murang'a ni thutha wa kwendi mugunda tukite ha kwendia hindi ngi uria wari wa haria Keno uria wari haria opposite mukawa ni twanini mugunda ucio ru turauma hau turoya mugunda ngi haria Kabati Murang'a ngikana igu handu hetagwo Kabati Wempa kana mwena uria wa Progress Kabati Wempa kana kuo kwa gathire one hau wakinya haria Furairi nduratonyera mwena wa guthie county uroka na mwena wa guthie haria Progress kambuni hau ya Progress Limited kuma hau ri ndukiuma hau gathia cukuru wa witagwo cukuru wa Paul Kariuki kana PK mutita PK mwena ucio wa Kabati ukahitoka hau ha PK ugathie haria Triple A Growers kambuni ria ya mahwere itagwo Triple A Growers ru wahitoka hau kiruta mita 800 wakora kambe ya shifu mugunda witu ngetheire kambe ya shifu okay yes wigana atia ni mugunda ni kemwe tugatina gicuje cia 40 by 80 na togo ndaugire tuga 40 by 80 ni 40 by 80 jiganiru tiga 40 by 80 gatigatithĩtie handu na ni 40 by 80 ina fara mungihituka na roli na Prado fara cia thiini hatire handu muku hatikana na mundu acha tukekira farafara yo tukarima ni twikite ginya fencing na mo mai mario hau ru wega wa mugunda ucio ni hari uri tondu reke ngwire mugunda ucio ugitanitie na cukuru wa Peter Gishohi Senior Chief Gishohi Secondary School mwena uyu ngehena resort itagwo Heart of Gold Resort wathiathiari dispensary ya Gikono wathiathiari police post we handu hega wikaite gatagati-ini kandu riu 40 by 80 waji kumuredia atia mugunda ucio tukite naguo na bei ya 730 yes iyo niyo cash price no ni andu au atano abere to neko ni mundu turaki launch umuthi kata sio vinoro riu ri we ndakurora na njetikiria gwete oguo ri mutumia 40 by 80 tafangira we mutumia 40 by 80 yakwa ni ngugufangira wa mbeu twake ga 3 bedroom gaitu haria mwisho ucoke ugucirie haha uguo mbere ni ndikwenda kindu kinene njigira tunyumba tuna hau kana gatukai njiga gatukai ga ugitinda hau rire ndi nyumba ri ndigakorwo njikarite oro uguo kau ni kwa gabote gakwa kana okondo ndikugucirio tunyumba twiri haria mbere ri ndureke hau hangi nime ni nime ga kitchen garden gakwa handu uthia kugura matharu o muthenya ngakiina mahau ngatua twakwa we no uiganira na 40 by 80 gafi na gode na parking ya gari wega ni parking ni 40 by 80 ni fiu ngiuga ni 40 by 80 jiganiru jiganiru fiu neguo ne ndecio tena ne ndaciraga no ri andu ni membre kwa ikarari ngiuga haya ikumbe 40 by 80 ni nene uguo akanyumba na muiganire ona ngari wega fiu na mwatiga handu ha kuiga matangi ma mai mo ndakikaraga uguo riu guko kwi mai wina mai ma Muasco ni mo ma Murang'a maya ma gutabio na riu no kenda kwa kabo holi to hau tonere higari iguru muno taito nayo ri wa igirira mbeca ciaku ni uheaga thiku 30 tu kana thiku nini koguo ni ngirite taito yaku ina ritwa riaku good turirikanie namba cia thimu nigetha ahure thimu aigiro na ndecia no mwitikire marhi ma kahora ni twitikagira tondu tuko na installments ya kuma thiku 30 na ria ndoga by the way cash payment kama uri dinauga unegere 730 yo iri hamwe no unegere 300 mau mangi matatu ri o kamwiro rekitie kundihana thiku 30 ri ona no wambiririe gwaka ni njira mundu thi wite mahiga wakage icinge nacio uhe na thiku 30 iyo niyo cash price kana woe na bei ya installment ya ginyagia mieri 6 na ni undu wa mundu kwenda kwigwatira horo ucio ri namba ya thimu ni 07 8 gifugu igiri tacigwate na githungu 0708 000 002 iyo niyo namba itu ya mwena uria wa Thika turiona namba ingi ungihure ohumwiro radio ukore iri busy twinenge na ni 0700 000 241 orege ni 0700 000 241 good Kennedy yes ni ndono horeire muno he undu ungiongera wa maundu macio ugitwiraga muradi ungi wiko ona kamwira tuthiete muno nyambe njokere na mbeo ya thimu dimere ni 0708 000 002 andu cio ni andu othe aria mangikorwo mwena wa Thika no mahure thimu iyo mundu othe wi mwena wa Naikuru no ahure na beno 0700 000 241 okay yes kama ukuma ria twari haha ri tukilaunch nawe mugunda wa Mwalimu Farm tukilaunch nawe mugunda wa mwena wa Thika wa Salama muthenya o ucio twathire na tukinina kundu kuu na hatiri kindu gia bata kwi mwigithia
ta kuigua ati title ni akumigia thĩ ũcio twa launchire Salama tukilaunch Mwalimu Farm twari no ngikuria mwena wa Naikuru gwenda kwira muigithio muthi ati andu othe aria magurite Naikuru aingĩ ao umuthi ũũ mena title ciao ya andu othe aria magurite Salama na Mwalimu Farm, that is phase 1 othe maigũkorwo makĩoya title ciao Rigo horocio tondu muigithia kindu kiria endaga kuigua gia bata muno giriria akanengero iratathi riake tatule goko ne ko tatule ino video no torona tha ici bica ici ne ciako good bica ici turona ni cia mugunda uria wari kuria mwena wa Thika twetaga Salama mugunda uyu twendagia 650,000 Kenyan shillings icunje ciari cia 40 by 8 guku muthenya uria twa launchire ri twathire gugithira na kuria urerorera tha ici ni keno twendagia 2.3 ona ku muthenya ucio within that weekend gugithira kumania na haure tugitengera hari urona area twamitaga Phoenix Gardens mwena wa Mwalimu Farm phase 1 actually ona ku muthenya ucio ri ugicoka gwithira muthenya ucio twarutire wira mwega muno nawe haha na muigithia agituthikiriria na agitwitikira aya riu tuma no gutira horo wa title deed horo wa Naikuru yes kwiraga aithia othe aria magurire Naikuru aingĩ ao mena title ciao as speaking umuthi uyu tugire ithue title ni within 30 days to 60 days ikorwo ithiete muno aingĩ ao within 15 days kuma muthenya uria twari haha ni mari nacio thimu-ini ciao ne gwarekire ne gwathirire kuma ni tukurikiriria nakuo ndingiaga tucunje kadhaa ndigetie ku no ku ni tukurikiriria nakuo umuthi njaririe uhoro wa phase 2 mwena wa Mwalimu Farm phase 2 Mwalimu Farm Mwalimu Farm ni riu twagiuka ku launch so wakirikana twarikirie nawe haha phase 1 Mwalimu Farm hari ya mundu rauma mwena wa Thika ni umethika akinye ginya bypass kuma bypass athie tarathie Ruai akinya Ruai town hau handu hakoragwo na Quickmart supermarket aingire on his left athie just 8 kilometers all tarmac ginya kundu gwitagwo Mwalimu Farm iyo ni the longest route ni hari a shorter route kuma bypass ukinye handu hetagwo head roundabout ya guthie Northlands na Nairobi Industrial Park ndio kani unaga how roundabout ine kaure mwena wa kiria wa right mundu athiaga kundu gwitagwo Mwihoko mwena uyu ungi wa left Nairobi Industrial Park ugathie just kilometers 6 kilometers ya mugunda ni kunyorotha ni barakega muno thina uria wi hauri he andu marathondeka ka bridge nikio turatumira the longer route ya guthie ginya Ruai mugunda uyu naguo tugatinagia icunje cia 40 by 80 we are just approximately around 28 to 32 kilometers kuma Nairobi town which means mundu uria uroka kuigithia guku no wake mucii wake ku akirutaga wira ku Nairobi ni handu central ni handu open kwe mundu we Nairobi mundu we Machakos mundu we Kiambu I mean it's one of the most central places joy mwena ucio guku naku tugakorwo tukiendia bei ya 820,000 Kenyan shillings no tondu ntukire guku ri mucii otugi no tanari ngumahe offer ukumaena cigana mundu wothe ukuhura thimu kana tucerere ofici-ini icitu auge ndimuonie kuri Inoro last time niguo maugire tukumuhe na 800,000 Kenyan shillings no aheria kibao na muhereria kibao mundu wothe ukuhura thimu na hure thimu namba ya thimu nino 0708000002 wahura na beo umuthi uyu muda 820,000 Kenyan shillings ukorwo ukiheona offer ya 800,000 Kenyan shillings dirikanie muigithia atiriri bei ino ri ni inclusive ya title ni inclusive ya any legal fee ni inclusive ya any land rate gikorwo ho ati watu negera besha ici kindu kiria kingiukagira office-ini itu ni title yaku wabici cia Imarika Properties Limited cikoragwo ko nturi headquarters
mwena wa Thika just opposite Thika Bazaar ni handu haria guhetagwo chicken nini haria guku muno ni ndaona handu hau ndihahitukaga ni haria guku muno handu hau gorofe ikoragwo hau opposite itagwo Maisha Heights to office third floor waikinya hau makaliftini ni ukuona Imarika Properties ni turi office yenge area ni branch kuria mwena wa Naikuru area ihandu hetagwo CDN Plaza third floor and that is the Catholic Diocese of Nakuru na kama tari nyongerere na tena gitigo na thutha ndaigwa muthuri uyu ni akiheana offer mwena uyu wa Naikuru andu akwa gabati ndi matigana thutha wamehereria ciringi 2,000 meheria ciringi 2,000 na ni mundu guko muthi agure mugunda mwena uria wa gabati kama uri kata say off Inoro woka wauga utwonire Inoro na ukagura mugunda wa gabati ni undu uria ngwika gukunengera ciringi 10,000 cire cash fari yes 10,000 cash yes ngumunengera ciringi 10,000 cash fari ukore na ni ngunengere ngwire ni na mugunda ucio wi haria kabati niguo turire Wempa na ni 40 by 80 ngiri magana mugwanja ma 30 kwina title na gutiri kindu gutari na ni farafara tondu ni tamakio thethire handu na hamu gwathi ukahutia ate shukuru we hau borithi we hau dispensary we hau gwashifu triple A na ramia ugucokia Thika kanitha kogo kwina maisha kindu giothe ni kundu utoro rathie na mbere ti kundu twathie kwaje neguo tondu na neighbors aria me hauri akiri andu muroka mukoranie hihi we prado yaku maguta ikagira nyua maigana atia eyone wega thengio de yuria atia Imarika Properties Limited ngeke mugucokia inyweri muri na miaka 5 kuma hindo mwajirie ri miaka 5 kuma muthe tuga kwari kindu 2019 hau ugwe ni muri mwacoka na thutha mukona andu aria mwendeirie uria matarie uria mahana mena ni akenu ne nyo moiguaga atia mwakora mundu ona tatire ugo Kennedy coka toka kuri Wanjiku taruri kuma riria twajirie kambuni nginya muthi uyu guhe example ya kuria guothe tuthiete mwena wa Machakos tukendia projects mugwanja ciothe tukadeliver mwena wa Machakos projects nyingi iria twendetie ni twacoke ntuthiaga tukarora kana kundu kuria twatwarire andu acio ri kana ni kundu kwega kana ni kundu kwa mateithirie aingi ao ni makite micii yao kundu kuu which means value ya kiria maigerire hindi yo ni githiete atia ni shutete thiete iguru kuma hau tukaingira mwena wa Kiambu tukendia projects nyingi muno na ciothe tukadeliver haya tukuma hau tugathi na nyuki guhe example tukiingira kuo twendagia 250 juzi one of my clients aracokire aranjira tondu muri biashara ini no ri ni ndrenda mbeca ri thaici ingihota kwendia broti ya kana mungindeithia kwendia broti iri ri ingiona mbeca cigana twahura thimu hapa kule turakora value ya kundu kuria twendirie 250,000 Kenyan shilling thaici ni 600 you can imagine about 2 years ago nikuga mundu uyu kiria aigereire giake ri ni githiete iguru in terms of value kamuira tugurite project o kundu guothe turathie tuthiaga kundu kuria turamenya muigithia oka aigithia ni agateithika eventually ati o handu tugutengera tumenye haha koroni hagakira bara tukagura ho tondu bara yo rire goka kiria gakorwo aigereire either double kana triple haya thegi tutanuka hariwe Wanjiku ndirikanie mwiroreri ati screen ine yaku ni ukuna namba cia thimu cia Imarika Properties Limited nigetha ukiaraniria nao okihote gukigithia ku Wanjiku ugiuga ati aigithia anyu ni mena gikeno ni andu akenu aigithia itu ni andu akenu na ngugo guo kuringana na he hindi njirika guthie mwena uria wa Matu tuthiite gukurora mugunda ungi mwena ucio na tukigana migunda iria yothe twanendia Ken na ntwathie twikora andu kuma ria kenu tondu kuku andu makite na ni handu hega biu tona ithundo ambe tuthie tugetha mugunda handu kilomita 10 kuma haria barabariri ni handu ati onawe wathie waka ni handu ricomoka ndagika 5 gakorwo ni ukinyite ramini na ntwathie twikora andu itu kuma ria andu akenu muno na to mwena ucio na mwena uria ungi wa Naikuru na tondu twikara ugu tukimamenyagira uria makihana ningi wakingira biacara na mundu mutikaga family mundu mutigana na bara ndu ikaranga goguo rimwe akwa ni twahurira mundu thimu hihi uhana atia murathi atia kuria wathire kuhana atia ni gukenagia hihi twake nginya videos ya testimonials gwicirio na no cirandika cikiriho na maundu ta mau no gwitu ni andu akenu tondu tuthia tukagura mugunda handu na ni Wanjiku ingithie ngure njikare andu mana tunyuo niguo kana tiguo niguo na kamurigo kau ngaigwa andu makenda gwikiria tangathi kana andikia mohoro kana andu ametagwo influencers ati niyo
matumire tukiona andu manatunywa ene moyoguo niki kigituma Kamau Njoroge wa Ngare na Wambui mehoke Imarika Properties Limited mage kuyoka mundu unge kana kambuni ingi mwe tofauti na ke ona mwetuo Imarika. Good. Kindu kia mbere ingira mwigithio muthi uyu he kindu gitagwo due diligence. Yes. Iyo ikoragwo the first step of any journey. Yeah. Weigwa Imarika ni marendia kindu handu fulani. Kindu ayo ukorwo gika we binafsi ni kindu gitagwo due diligence. Kumania due diligence involve maundu maingi muno. Niwerwo mugunda we handu fulani confirm kana hena title. Kumania na hau thie tauni yo kana gacagini okau urereria andu acio ni mumoye. Kumania na hau mugunda ucio ri ni wa andu acio. Iyo koragwo a first step ya ki due diligence. Kumania na hau tengera office ya land registry eka search. Weka search ri iyo koragwo step number 1 ya due diligence office ya government. Now here a very important step andu magaga gwika na niyo yayo ukorwo ikima guide. Step itagwo gwika search ya green card. Green card ikwiraga mundu uyu ri ari wa Kamau mahe Kamau ithie Ndirango mahe Ndirango ithie Imarika. Step iyo ri andu matiui tondu taito no yume no yage ki history eni. Haya good goko nikuo ndirona muno project ya Nyeru goko niko goko no kuria twarikirie goko ni Salama mena wa Thika twakwitaga toilet phase 1 na goko nikuo twarikirie twendagia 650,000 Kenyan shillings kuria twaheanire offer ya 10%. Na andu magitengera kuo muno na no turake yo mugundo na kuoro ringi tutirikitie ni turathi kuoya phase 2 tondu akenye kuna kundu ni maroka mundu akwite ku kama unikuo jikaraga koguo ni turoya phase 2 kundu ku ni gwakenirie andu no mwetu kite ni getha tukimanehere mweno ucio ngiri wa Murang'a kuria Kabati. Yes, na Mwalimu Farm phase 2 na Mwalimu Farm ndikana hendo ndu muraigwa mutigetie urahia kwaria cia project ya Kabati na Ndirango cia Mwalimu Farm phase 2. Project ina ya Kabati ni uringira mundu na mundu wothe wiriri ukorwa kiuma Nairobi wira-ini agathie muci handu urauma Nairobi ugathie ginya gwaku in less than an hour na barabara ciho na ni tarmac ti handu hangi ni either Keno Kabati kana Thika kana mweno uyu wa Mwalimu Farm. Riu haha mwiroreri wina options igiri no utengere mweno uria wa Kabati haria Murang'a kana uthi mweno uyu wa Mwalimu Farm. Haria Kabati ni hega tondu toguo ndagikwira wanyita rami kuma Nairobi hatire handu urarekeria rami urathie ugathie straight view ginya haria nyumba yaku iri tondu mugunda witu uthiete straight na tarmac ginya haria mugunda uri. Mbeca nini iria Imarika Properties Limited mangioya kuma hari ciringi 730 na cigana no joe 300. Aya iyo ni 50%. Kana mundu no kenjira canie wanjikunie ngona kadina meri tungibanga atia nawe. Aya mufangana gati riu kuma hau ri ungikauje ni ndina mbeca cigana ona ari uyu ni mucii na ni mucii wiutugi tuikaraga thi nawe tugaciro kajeni hana uno ngirora muhuko wakwa ri no hote kuriha within mieri 3 mieri na 5 6 tukagibangana nawe kumania na hau. Yes. Na ni undu uri wagania guko ati mai mekuo mugunda wako ina title thitima ciekuo security wega fiu to nginya nakuo wi hakuhi na police post ona in fact urauma uguo gatembea maguru nginya haria police post ugacibuni hau mwena uri ucio uri na guku ni Murang'a na hau ni Murang'a na igwa the heart of Murang'a tuheta ngoro ya Murang'a hari iri hau Kabati tondu reke ngwire tiri juga ngoro ya Murang'a ni Kangema teri we kuo norete yo ndigo cini muruta waku Kangema bebe hau ngimirorera ri ona kimenya ku ni kundu kwega fi itajira atiriri wona ha hedaraca ya Kabati ri tondu he murata wakwa wa Muthoni ukoragwo hau Kabati ni mwena ucio riu ni mwena ru ucio nona ru hau uthiru na pare ni uthi hituke petrol station ya Delta nigetha uthi hau Progress ni mwena ucio ni mwena waku wa urio wi haria flyover ini to mwena ungi ni wa Kabati county withina mwena uria wa Kibiku ungi naguo ni mwena uyu ungi ku ni kundu kwega ni kundu nawe mani guthaka ni kunoru ungi na handu kambuni na tengera guthie gwika urimi munene kunorete ukari mugunda wa Imarika Properties Limited umenya gwatia mugunda itu menya no tware mutare honi ona taru ungi nyita bare ugo ndakwiro thi state view na rami to no igati handu ona hamwe urathi uka divert urathi na rami uri hana uguthi ukinye handu wahituka hau senior chief Gishohi wahituka hau Tripoi ukore signage to hau ya Imarika igakuonereria mugunda witu niguo uyu na ningi wa ikinya mugunda witu ni uko wiigite uthakarite wina green na white atire ndogo ti ndokiuriria asha itinge cithakaritio green and white na fence
nayo ni thaka na ni nongaro naguo barabara ri tulimaga kuma haria turi ati ona korwo mugundo ucio wi kilomita 10 na tiguo ati ucio wagabati nduke kilomita 10 mwiro heri no gukiuga ati ona korwo mugundo ucio kuma Rambini wi kilomita 5 ithuĩ tutaimarika tulimaga bara yo yothe nya haria mugundo witu ri ati ni 0708 0708002 origi 0708000002 kana 0700000241 origi 0700000241 Leona Kennedy Ndirango ke igwa wega ni uria wajikwara aratariria mugonda wa Kabati na ndugitariria wa Mwalimu Farm kamwira uria tuthiete ku he maundu twikaga migunda-ini itu yothe niyo ikoragwo i signature ya Imarika tuongagirira kindu gitagwo value o mugunda wothe wa Imarika twikaga maundu ta fencing tugeka electric fencing o kundu guothe projects citu ciri tugacoka tugekira kindu gitagwo beacons igakorwo easier he muguri uka ku identify plot yake kumania na hau tukarima mafara fara nene cia 9 meters kumania na hau ri gwi kundu ukoraga mai matikinyete ginya mugunda-ini tugagucia kuria gutari mai makinya magakinya hau gwi kundu ukoraga ginya thitima cirio haraya tugeka atia tukagucia maundu maya mothe twikaga ni mugetha tuhakikishe ati muigithia mbeca iria cio araigirira ri rucio rwake cigakorwo ciongereire kindu gitagwo value mania na hau ndimarikarie umuthi tugukite ku launch mugunda umwe wi kundu kwega muno guthaka mwena wa Mwalimu Farm kana wigereire haria Ruai Quickmart on your left ugathie 8 kilometers fara ya Rami ugekinyia mugunda-ini witu wa Mwalimu Farm mugunda uyu wakinya hore ni ugukora fencing ya green and white ukore fara ni jake tu ukore kundu guku kwina mai na kwina thitima kumania na how opposite urikane ni ho Northlands iri just to ensure that investment ya mundu wothe guku ri 2 years 3 years down the line ri magakorwo magikara kundu kwiretwo an estate ni undu wa the growth of Northlands iri rarehe andu ingi othe marathi mwena ucio ni undu wa growth ri kumania na kundu kukuretwo Northlands ndimarikanie ringi kundu guku tora launch na offer imwe njega muno ya 820,000 Kenyan shillings na mundu wothe ukuhura thimu umuthi uyu auge atwonire Inoro turamuhe 20,000 Kenyan shillings off agukorwa akigura 800,000 Kenyan shillings as an offer inadimorikani ati kundu guku ri ni turihaga na kindu gitagwo installment installment ya mieri ina installment ya mieri 6 kumania na hau deposit ukaigirira kindu kinini icio ingi tugatwarana nawe kahora kundu guku besh icio tugarika mauri guririkani ati ni inclusive ati muguri kindu kiria kingi akagira office itu ni taito yake taito eno ndimurikani ati tuheanaga within 30 to 60 days it's easier ikoragwo very easy for Imarika ku deliver within those days tondu kamuira twenditie kwendia mugunda ithuĩ twoyaga our time tugathi tukaruta taito itu tugathi tukaka kindu gitagwo mutation ya obroti kumania na hau tugacoka tukaruta taito ya obroti irito-ini ritu getha ria muguri agoka agure kindu kiria agakoretereire ni transfer ithie rito-ini riake eni wow good tukirekia aiko hano ndo itamuritie twaje nayo Wanjiko wetamburukia ndeka cia kuigire coke turigie na Ndirango nake ndeka cia keigire na ndenda mwaririe riri anake amarandikirwo wira tari guko kwa Inoro ngirora ni rona kwina yuthi ingi muno marandikirwo guko anake aige na iretu ingi muno matikae gutahwo ni miago mundu abegire kanyamu mama gutire kindu kiega kama u ta ukorwo wi munini na winyitire kindu giaku ati ni uguthire miaka 35 miaka 37 na urinde wina haku wiguririe ungita haku hena taito yaku irathoma ritwa riaku onoko ndu hotete guthii ukigirire higa ho gaka mucii waku undu ni ati ni wigwateire kindu giaku thaici tungitua kwirwo mundu utekirie nakio ungicoka na hau thini ndiro ini unjomorere taito yaku jeni ino yakwa na ndina miaka iyo ndinayo gutire kindu gia bata mwiroi rwakwa munini kwigwatira mugunda ni tondu ona thaici tukana kwa twathie handu tuthame Kenya ino itu tucoke tucokio miaka ingi 5 ugacoka wi ucoke handu hakunia mutiri nduthiraga na nduki expire thank you Ndirango hena ndoma majiraga ate share ngure cia handu hagure mugunda njiga ka biashara ngure nduthi handu hagure mugunda no anyita ungemera atia mugunda
na indo ta icio kugura ngoririkanie ati andu aria atongu muno theini no itu matongeire kindu gitagwo real estate handu maigithagia bonds ini makaigithia biashara ini ti njuru na makaigithia kindu gitagwo equity ini no mundu wothe uri waigithia in real estate gutire ona umwe ari arira akauga ati ndonire kindu gitagwo value investment ini yake turi o hau ri ndimaririkanie umuthiri ngumerite twoka kurikiria kundu tutigariirie kidogo matware all the way to Naikuru Naikuru ndimarikanie twina project handu hetagwo Sobea ndio kana ni miene yo Sobea just opposite exactly 15 minutes kuma Naikuru town opposite Mangu ndio kana ni Mangu kana muguda munene muno wetagwo Gisheha farm wa family ya the previous president opposite niguo wetagwo Sobea na kuma fareo ya Nakuru Eldoret highway turaigira just 3.5 kilometers of tarmac ugakinya muguda witu uria wikuria mwena wa Naikuru o kuria ngukwirite ati aguri ario othe magurite last time othe umuthi umena taito ni kuga ona tu plot turia tutigariria kundu kuria turia tutinangeti issue cia 50 by 100 ciothe cina taito ati umuthi uyu uria ungioka kuigiriria kundu kuria akuinuka kana na taito yake enyitire moko-ini make urikanie kundu kuria twina offer ya clearance ya 750,000 Kenyan shillings that is inclusive ya title and anything else kundu kuria again nitwikite value additions oria ngukwirite electric fencing fara beaconing tugekira ginya gate tuka make sure at the environment hard serene and at the center of development nikuga kwina mashukuru kwina university and such as Egerton universities kwina malls surrounding the same place at wathie ko urathio kore development igithina mbere asante deda masevu na bayanyu na mundu amesevu thimoine amete Imarika Properties Limited na ahore tondu ndaigwa kwina offer ni ehererio ngiri 20 kuria Mwalimu Farm phase 2 na shiringi ngiri 10 cash mundu oka kuria Kabati wajiko ugohoro no turirikanie uria tukumukinyira mureta Imarika Properties Limited ndake amwe okay namba ito ya thimo mwiroreri ni 0708 orege ni 0708 kana ugikora ewe kire bize no uhure 0700 241 orege 0700 241 gutigena kigo giki we utowete o weriririe kwigwatira mugoda mweno yo wa Murang'a County ona mweno yo wa Kiambu County itanarika no gene mweno ria wa Naikuru ihinda ria kuria kwigwatira mugoda tiri generere ni amu wongete kuone mwake oyo ndukona mweke onge wa kuigithia mweno ria wa city kana ona handu hakuhe na city magana ni magana mugwanja tu ma 30 gagucokeria shiringi 10,000 wagora mweno ria wa Kabati mweno ria wa Mwalimu Farm na gugautiniria shiringi 20 gakwenderia magana manana na guo mweno ria wa Naikuru gugucokeria shiringi 10,000 wagura na magana mugwanja ma 50 karibu muno ukamutukore kure office twanirie nawe utwike mwigithia ucio ni uhoro munene ukwaria tari tamumemerekia na kedira ngo akwaria tari tashaimani asante sana wajiko waje okina Kennedy Dirago akuma kwa kabuni ya Imarika Properties Limited mwashoka kule Thika mugaithie garu ya muno garu ya wa Imarika muroreri ucio umo memerekia murihira tukwamba tucajomuke o hanini nigetha njorego githijina kiacoke kuo ona umemerekia ugi wa kurihirwo akiri horo wa kothi cia moko nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titagoko kuma Sajamuke na nyimbo cia gugucanjamura na gukumiriria aikiaga guku gocaniki kuria utheri wa rucini urehaga nyimbo cia kugoca na ngoro ikaihurwo ni witikio ikara mitambo-ini na ureke roho waku wa mbarare Hosana gutabrokia mwihoko na gikeno onyitete kiambiriria kia mwega ukandiro rugakwa wathutha o muthenya thaa 11 cia rucini o guku kwa Inoro TV
Maito mami we wa mwanya muno muturire-ini wakwa we Ngai yamurire utweke njira yakwa ya guka thi ingikuiganania na ki maitu no njugire gutire wega waku ri ingiurihana ki maitu ona ingienda ndingihota ngutura ngutiite na ngwendete muno maitu kungu maitu witu. Dial *811*708# to get Kogo Maitu. Oh Bwana Yesu, ninakuhitaji maishani